ubuphelele media. Sinyama sahlangene nomphefumulo ngoba abaningi abavukile kodwa lethuba alisabaficanga thina esitholile kumele sibonge uJehova umphefumulo usenethuba amen bantwana benkosi mama kukho okuningi engakusho kodwa sibonga nje uthando ukuthi uShembe uyasithanda uyasifuna futhi njengoba unjena omzini ongcwele waseThokozana siyazizwa izigi sizwa nenhlokomo unyazi selukhona abantwana benkosi kade sinomkhosi womama ngolwesine ngizowaphinda lamazwi bengakhuluma ngolwesine phambi komama kuthiwa ngenye imini kwakukhona enye indoda eyayisebenza abantwana benkosi isebenzela uShembe kuthiwa lo baba wayesebenza emzini ongcwele wasePhakameni kuthiwa ngenye imini wabe eseyahamba ubaba ilanga lamalanga eya endaweni yasenyakatho wasale lo baba washisa impela waze wadlula emhlabeni base beyombeka kabheka bezayo kuthiwa abantwana benkosi wathi mangabe buya ubaba ilanga mayifika ebuza ukuthi uphi undawonde wasethiwa usedlulile emhlabeni simbeke kabheka bezayo uthiwa ubaba ilanga abantwana benkosi wabesehamba eya kubaba mkhulu uma efika kubaba mkhulu wathi uzocela undawonde uzomcela ukube ambuyise ngoba umuzi wasePhakameni akawuqedanga uthiwa ubaba mkhulu wathi akakwazi ukumbuyisa ngoba uma ngabe embuyisa emhlabeni kule ndawo isihlalo esihle ambeke kuso ngeke sabuya kuso uzofika emhlabeni one bese ngabe sabuye endaweni yakhe enhle kuthiwa wamphendula ubabilanga ubaba mkhulu wathi ngiyezwa kodwa ngizomgada ngiboleke yena ngizomgada babusisiwe bantwana benkosi abantu abagadwa uNkulunkulu kuthiwa lo baba undawonde wathi uyezwa kodwa uzomgada ubabilanga kuthiwa ke wabe sethi ubabilanga ngoba sengena isabatha uzomlanda ngesonto ohlangana naye ngesonto uthiwe abantwana benkosi kwezwakala ngesonto ekseni kwezwakala umama lo ogqokile umfelokazi kwezwakala esekhala phezulu ememeza uthiwa abasebebantu bephuthuma bezobheka ukuthi ngabe umfelokazi ukhalelana uthiwa bathi mabensi bayafica wasethi ngenani la endlini mabengena la endlini bafica unomfunzana ohleli lapha emsana kuthiwa mayethi basondela abantu bayabheka bafica uye ubaba undawonde kade bembeke einsukwini ufica umbozwe ngawo lokalika wayekade egoqwe ngawo kodwa wayenganawo amandla nokukhuluma kuthiwa abantwana benkosi wasekuthiwa akaphekele idokwe like bamanzi bemxake ngalo kuthiwa bamxaka ngalo baze bebona esehlala ngezinqa esethola amandla kuthiwa ubaba undawonde waseyichaza indaba ukuthi kufike ubabilanga ezomcela kubaba mkhulu kuthiwa abantwana benkosi uthi undawonde kufike ubaba ilanga elibeni lakhe uthiwa wamemeza kathathu
wathi Ndawonde vuka uthi ubaba uNdawonde yaba eseyikhahlela ubaba ilanga inhlabathi yelibo wayikhahlela ngonyawo uthi inhlabathi yabi siyawa uma iwa inhlabathi uNdawonde waphambana nayo wavuka ethuneni uma ngabe uyavuka ethuneni esavele ngamahlombe uma ethi uyabheka ufica ubaba omkhulu elibeni uthi wabe sesithela ehamba ephindela ephakameni uthi uNdawonde wathi mayivuka la elibeni ethuzama ukugijima elandele ubaba ilanga kwasho ukuthi amandla akanawo uthi wabe sembona seyosithela wathi ngeke samfica wabe sejika engena la endlini yaka round uthi ingakho ngibuyile ngibuyiswe ubaba ilanga wayekhona emhlabeni kodwa wahamba wayezulwini wayebaba omkhulu eyocela uNdawonde ukuthi akabuye ngoba umuzwa sekuphakameni akawuqedanga bantwana benkosi ngisendabeni ukuthi phakathi komuzi waseThokozane kuyakhiwa kuyasetshenzwa siyababona abanye bayasebenza bayinikele ngomsebenzi kaNkulunkulu bafuna zona izibusiso ukuthi ngomhla kuphela uzothi usulele elibeni bese yafika uNkulunkulu ezophenya incwadi ngoba incwadi ziyaphenywa mase usungale kwethuna ziyaphenywa incwadi ukuthi uNkulunkulu ubumsebenzela yini noma bekuthi makusetshenzwa wena uthi hawu mina ngiyilapho nginemsebenzi yami ekhaya ngisho makhila bayaphekelwa kuningi kuyenzeka phakathi komuzi waseThokozane njengoba nibona umuzi unje kuyakhiwa kuningi nobani engayithathela isibusiso isikhathi sisekhona abantwana benkosi ngoba lo yababa wabuyiswa emhlabeni ingoba wayesebenzela uShembe wayengasebenzeli umuntu futhi wayengabheki ukuthi usibani banakekho ngakho nami ngeke ngiye eThokozane ngoba umakhelwane wamakaya nama ngiyi kodwa wayesebenzela umhla kuphela nathi njengoba sikhona sengathi uShembe engasipha isivuselelo nembeza ukuthi uma wakhiwa umuzi waseThokozane nawe ubeke isitini sakho nawe ube khona isandla sifakayo uze ngomhla kuphela ama incwadi sayiphenywa itholakale nawe igama lakho likhona abantwana benkosi siguqe ngemisebenzi enjalo ukuthi njengoba sibekiwe singabaqoqa kumele ukuthi sinifake ezulwini kufana nokuthi mangabe kunikelwa umuntu enganikele ethi hawu sekunikele kakhulu lo mnikelo masuke wakhononda ukusaya phambi kaNkulunkulu mawunikela fanele unikele ngenhliziyo yakho yonke ngoba njengoba sikhona kuthiwa sinifake ezulwini kuzongeniswa umnikelo wakho ngoba incwadi ziyophenya ukuthi ubunikela noma ubudlala noma mhlawumbe bekuthi makhulunywa busuba neqeqebana lakho ethi umkhokheli bayithu yamemeza ethi bakhosikazi kuyanikela busuthi wena hayi ngoba efuna 20 rand nje asinikele 5 rand ngoba bakhona abantu abanjalo bantwana benkosi yesizwe masihlangene sabakhokheli isikhuluma ukuthi ethempelini ethi umkhokheli mayithi cela nilethe o2 rand ethi naye asifake thina ihlanu bantwana benkosi ngathi singayivuselela bonembeza bethu ukuthi abagcotshwa bethu mabemile phambi kwethu bathunywe uShembe abangathi belibekizwi thina sibe sibaphikisa ngoba njengoba silapha sithunywe imndeni yethelela othuni lomhlaba fanele mangabe ulapha wazi ukuthi imndeni ekuthumile uma ngabe suwenza ongayikho imndeni awikhiphi nezulwini eBhayibhelini kubantwana benkosi kunencwadi lapho okuthiwa kuneyintombi ezilishumi ezayihleli linda umyeni ziphethe izibani zazo uthiwa ke bantwana benkosi zisalinda umyeni engakafiki zase ziyozela zalala uthiwa kwazakala ngamacilongo esekhala sefikile umyeni zathi mangabe zivuka zilayitha izibani zazo lezi ezinye ziyisihlanu izibani zazo zaseyicishile zathi mangabe icela kulezi ezinye uthi awusipheni amafutha nathi silayitha izibani zethu kuthiwa zathi lezi ezihlanu lawa khona anele thina lezi ezazinganazo izibani zabe seyikhishwa endlini sefikile umyeni zathi sayocinga amazi ayothenga izibani zazo kuze ilayithi izibani ivuthi uthiwa zahamba icinga lezi izibani azangayithola zathi mangabe seyibuya zathola umyeni sevalile eminyango zathi mazithi ziyanqonqoza sokuthi sivulele wathi umyeni hambani anginazi wayiphika ngenxa ukuthi zazingamlindile umyeni ngokweqiniso sengathi njengoba singathi singomama sihleli la emzini waseThokozane singamlinda ngokuyiqinisa umyeni sicele kuShembe ukuthi akathele amafutha ezibanini zethu zihlale ivutha abantwana benkosi sihlangane sibumbane sibe munye ngoba uShembe uthanda into eyodwa uma sefikile sibe nothando futhi sibe munye ukuze uShembe afike simunye abantwana benkosi bekuyila amazi Nkosi yobusisizwe la ya ketu nyanga lezulu
ihlwele zasezulwini ngegama leNkosi yebo bathandwa abahle ngizwa ngishawa uvalo ngiyavevezela kodwa uNkulunkulu owaziyo ukuthi ngizoguqa kwabangcwele uNkulunkulu angiphe okumnandi ngoba sengikuzwile nje mina isikhwama sami siyaphuphuma uthi nami mangizokhuluma kaShembe nani indlebe zenu zilalele inhliziyo iphiphime ngami Inkosi ayibusise ukuphakama kwami kwabangcwele ngiyabingelela abathandwa ngokukhulu ukujabula nokwethuka kusimangaliso ngoba kade ngagcina nami ngigcine ngagcina ngomgidi nje esagcina ngawo sangaphinde sabuya ngangisaphila ke ngakabilona isinqasi bathandwa abahle enkosini sisezulwini lapha eNazaretha ayisisezulwini lapha eNazaretha uma abantu bengakaboni asayini nje lesizwayo enkulu kangaka thina ke siyamazi kuShembe ngoba njengoba ngiguqe phakathi kwenu nje mina ngumkhokheli uMangcobo wasethanda ukukhanya kwahlabisa uNkulunkulu engikhumbule engithandile ngingalindelanga khona intombazane yami ethempelini eyave yakhethwa uShembe ngeke ngikushiye lokhu ngoba kungokukaShembe kunokwami ngihleli ngithi bantu abomntanami ngisho kubazukulu bathi gogo ngithi ngicela uNkulunkulu angiphe imoto ngikwazi ukuya ethempelini ngoba manje kukude ethempelini mase sengingasenawo amandla ethempelini ngihamba bathi uzoshayelelwa ubani ngithi cha lindo angazi ngoba uyafunda ubuzofunda angazi ukukhokhelwa ubani uyazi njengephoyeni simange engakaze ngisibone kuthe lo 14 esingawo linyanga elanga lephelile wafika lo ntombazane ngithi mama ngikhohlwe uMnazaretha ekhaya ngithi ngikhohlwe uMnazaretha ekhaya manje ucabanga ukwenzani mntanami ngoba sekusebusuku wathi mama ngizohamba ngulande ngathi ayi ungasahamba sekusebusuku manje ikhuluma indaba kaShembe uma athi uzongiphelezela ukuthi bani ayi bese ngiyathula isikhathana esincane nje ngibona amakhosikazi ephuma esontweni nilandela indaba enkulu uyabona le ndaba lema ngabe silandela ngempela akukho esiyokudinga akukho sokweswela hawu bephumela phandle bese bekikizela ngithi yini bathi hawu usibani ba uza nemoto ebusuku ngo14 bathanda bathi hawu bese ngiyathula nami ngithi ayi ngobona baphumile bakikizela phandle bathandwa abahle wathi wamama imoto yakho ngizokulanda ekhaya uye esontweni ngikubuyise entambama namhlanje ngize ngayo le moto maNazaretha into kaShembe kayifihlwa ngithe inganeni zomuntu abami ngithi ngiyambona noShembe ngathi ngizofuna imoto nangihleka ngiyabona ke senginemoto bakithi lo uNkulunkulu esimlandela simphathe kahle akukho okunye uma uShembe umphatha kahle ukuphatha omakhelwane ukuphatha nasisodwa uma umuntu enecashazi ungahamba uma ngendlela ukhuluma ngayo mbize nikwazi ukuthi niqede leyo nto kuze uNkulunkulu akulalele mawukhuluma bathandwa abahle enkosini ngiyithule lento ngoba ngisho thempelini wathi ngenilanga sesihamba siyekhaya wafika wathi wemaye yakho ke le moto uzohamba uye lapho uthanda khona uNkulunkulu nqama ngiphilile hawu bathandwa abahle enkosini singathini ngendaba enjani bengingazi lutho bese ngiyilalele la ngena ucingo wathi wemama angazi uyaphilani ngathi ngiyaphila wathi hayi ngizocela ukuthi sihambe sithokozana uNkulunkulu kaShembe bantu abami angazi ukuthi ngingathini ngoShembe namhlanje naNkulunkulu ngikhona kufanele ngikhulumeke nami manje ngikathanda ukukhanya ukuthi
lushembe wangenzelani nizwa ngiyena nowakuleli izwe ngwaseMaritzburg leyidini inhlahleni ngafika ngino 24 years ngishada kwaMgabhe empembeni ngimncane kakhulu senze ngaguga njoba ngigugile kulo levangeli afika kusonto kaMgabhe ngajabula ngayinqaba nami ngakhula ibamba leli izinyo lokugcina labe la nginengane yokuqala ngo61 ngakhulela kwaMgabhe ngikhulele kaMgabhe namhlanje ngezwe ngambonga uNkulunkulu bangithatha bangifaka lo lijoka elinzima ngakhala ngathi hawu Nkosi yami ngizokwenza njani ngoba ngikwazi nokukhuluma Thixo kodwa kwenze njani kwathola ingikhombile inkosi uThingo lamakhosazana bathandwa abasenyayizizwe indaba kaNkulunkulu uNkulunkulu khona sinaye angathi angasigcina endaweni siyayizwa indaba uyeza ubaba kuyavunguzela ingane ngathi nje wengane ngathi awuwe angathi ngathi mawusho njalo koba kuvuka kuphela njengoba sivukele kule ndlela nje angazi ukuthi ushembe uthini kimi uthi uNkulunkulu angijabule kangakanani ngijabulela ukunibonga nokungena endaweni ngisaphila ngoNkulunkulu unjalo nje ngiphathe ngobhoko nje kunjalo nje kukhona amahinka oya akubambe ukube ngathi uzamdela uNkulunkulu akekho kukhona ushembe bathando awu yini ngikhona nje bantu abama ngizothinde kancane ngoba sibaningi njengoba ningibona ngithi ngibela kaMgabhe hayi uthanda kaNkulunkulu ngoba lo Mgabhe lo wayesithuphe ebheshini kodwa ngimncane ngiyingane engathi kwakwenze njani kuthetha ngisho anti mayibisi le ntombazane kanti icelwa abafana kwenze njani ngasukela iwanqa lendoda endala kodwa siye sahlukaniswa uhamba ke naye selibizwa uNkulunkulu ubaba wabantu abantu njengoba kade ngibona kuleli viki eliphelele nje mbethe umjiva ubuvangeli lensizi bisebenza eGoli ihambisa uhambo ngamabhasi abantu ibasta makukhona ubaba lapho nanti ibhasi laseGoli bekuyena leorganizer abantu abaya kubaba uNkulunkulu wangikhombisa ukuthi cha usasebenza ke naye ingane ngibona nenginika nengane namhlanje ezongihambisa ngiyobona uNkulunkulu bathandwa basenkosini njengoba ngilanje kufanele ngithi nje kancane ubaba wangena lapha eNazaretha ehamba nesishosha uma wami eneminyaka ewu8 abayisishosha kwela seyidini le okusenhlanhleni khona engowale kwamafuza ezweni lenkosi ulanga lakhe mina ngwakonke bathandwa abahle enkosini uma sekufuthi baba ngoba seqhule kangaka ukhonto ezokwenziwa ushembe esho kudade wabo uthi hayi uzosinda ushembe uyasindisana wathi uma ngiyekeni bakithi ngophuza amanzi sekwababulimi ngoba wayephila ngesingenhle fesingenzani ayo uNkulunkulu wenu akapheli uNkulunkulu uyisimangaliso ngiyamesaba mina uma sekufikwa sefika ilanga bahambe kubaba ahambe ngokuthi eqe kubendenini ukuthi uthi asingabe salibona ithuna lakhe angeke sasinda lo muntu iminyaka ewu8 elashwa engasenambuzi engasenambu kwaze kwahlatha ingulube yokugcina wayeyiromba beyifuyela ingulube yathi inyanga mina ngizoyithatha le ngulube njengoba ngisebenza ngizohamba nohlangothi uma ngolusebenza uhlangothi koqhuma amathamba avuka umkakho nibantu izisholo nje wasinda uma wethu ngoba baba weqa wahamba ngeendawo ezeqayo ongadlula lapha ezokhonkotha khona izinja zabafowabo eqala ukuthi ulethe umama kushembe umama lapha afika wasinda khona ngoba wayithi mayelele ebusukathi ngibona umzomkhulu okule ngamatlamhlophe kodwa bengihamba ngeenyawo bathi uhenyiswa ukufa maNazaretha imbambani le ndaba njoba niyibuka nje ikhulunywa yila umkhokheli ngisha uvalo ngiyabebezela hayi ngisha uvalo ngiyabebezela angazi lento sizoyenza njani ngoba ibambeki injengenhlanzi asimbambe ushembe singamnyeki wafika ke ekseni kwakunomshumayeli uNcube lapho kuleyo ndawo wathi kasambe ke ndoda ubaba usephumile ilanga selifikile
ngakusasa mayefika uthi ke ndoda umngakho ugule nini wathi baba wa8 lo nyaka wathi awu wawuhlaleleni naye iminyaka engaka wathi ngathi baba siyame lapha wathi ninqaba nabantu ngokuzilibazisa awu wathi uzosinda umngakho kwaba uamen akazange amezele manzi vaseline wasinda uma ngezwi lelanga wavuka uma ebushoshen uma wangathi ngiyahlangana ma wena wakwashosha athi bantu abami babehamba udadweni beyotheza bangishiye mina ngesingenhla ngigodola ngithi abangibeke elangeni lifika imvula ngivinjwe izikhukhula kodwa ngoshembe lo wena maNazaretha oh sikhule sinoma wethu engasini uma engasini uma isho umhlaba ma wake washo wathi kathi ngangithi shona ngithi mina sizalwa inyoka eyake yanyoka yavuka hey awumkhulu shembe maNazaretha nami ngibonga nje uPaul ukuthi nami ningazike namhlanje ukuthi inkosi yami umkhokheli wasethanda ukhana nathi sikabi futhi ngabe buyakheka kunzima asazi ukuthi inina nibusisekile ngoba nakukhona nokubonakalayo ngicela uNkulunkulu nami ngiloziya la ekhaya ngilande yona ngiyathandaza ukuthi ishembele ithempeli lidala kabi senze ngaguga lakheke ithempeli akuvumi kwenziwe kwenakalephi asazi kwenakele kuphi ngicela ukuthi le ngilozi engithathe yangiletha la ake ngisize nami ngizothatha amaphikwayo sekuvulekisa ngokwakheke kwathanda ukhanya bazalwane awubatanda bahlenkosini bambelani ushembe wasukuma umange inyawo zakhe zombili wahamba esehlula ibhede leThekwini kumisa imshini ebanjwe ifubeni kuthiwa kwehlisa igazi egoqeni inyawo sezagoqana amazwane athi wezwakala umametha ngembesani kahle nangithunuka amazwane telibuyile igazi ngoshembe ilanga lamalanga dabuye igazi namanzi wasinduma wafinyela wena wafinyela wena webantu eJehova yenilandela isilwane uNkulunkulu asisize sinamathele lento esayilandela abantu abayiboni wena usiyibonile bambisisa Nkosi yami bambisisa kakhulu ngoba nami nje ngibatshele ngithi ngiyabona abazalwane kuhle ngimtshele ukuthi uJesu kudala abuya nina bethu uJesu ubuya kutheko Jesu zobuya Jesu wabuya kudala wenza kuthini ngakho kufanele simtshele ukuthi thina sinayo uJesu sihleli naye ngoba phela bambulala engenzile lutho lapho esebuye ezakithi washo futhi eBhayibhelini uthi lapho ngikhona aboba nami ngiyobabona bongibona naye siyambona thina uJesu ngoba sinaye bakithi siyabonga kakhulu endaweni engcwele kaNkulunkulu nami ngibonga ubuye ngibhalela amigama ukuthi ngikhona emzini wase ethokozana angathi uNkulunkulu angangikhulisa nami yebo nokho sengikhulile ina 78 years ngathi la ngina 24 incane ngifaka usize 3 isicathulo nginganyane encane isimanga ukuhlekwa empembeni kwamgaba namhlanje ngikhulile ngina 87 years kufanele ngibonge uNkulunkulu angidli iphilisi angihambi isibhedlela angina BP angina lezi zifo nje kuthiwa abantu bashayidile sibaya angazi lutho nje ushembe kuphela bakithi mbambeni inkosi ibusiseni kuzwini sokuma nokumkhetho nyazi lezulu bingelela abashumayeli bami nehamende kaBashembe ngegama lenyazi lezulu amen ngiyabonga abantwana baNkulunkulu noma nginovalo uma sekuthiwa ngitheme ethu yakhuluma umshumayeli wathi inkonzo izophathelwa abakhokheli ngezwe ngigcwala amadola agcwala amanzi ngoba ngingazi ukuthi ngizokhuluma ngithini ngalesi silwane singaka esilapha phakathi kwalomuzi waseThokozana ngisacela ungqongqoza kufikeni wethu kulelizwe ela sempumalanga
Zula singena ndawo Zula singena ndawo la akwasi aphumla khona singaphumla khona la Isukumana ukukhetha unyazi lwezulu. Ngiyabonga abazalwane ukuba ningivumele ngiyibhimbi bazalwane. Kodwa ukubhimbi kwami ngiyangijabulisa ngoba ngibhimba ngiye phambili ngingabi nandaba ukuthi ngizohlekwa. Ngoba ekhengwenza ngwenzela unyazi lwezulu. Bantwana baNkulunkulu sebekhulumile omama abakhokheli. Bakhuluma indaba enkulu yaseThokozani. Bakhuluma umsebenzi wonyazi owawenziwa unyazi ngesikhathi esiphambili ayibongwe inkosi. Bantwana baNkulunkulu kuningi mina uShemba angenzele khona. Ngiphila ngaye. Ngiyongena ngiphoseka khona kodwa mina sengimbonile. Kodwa ngiyehluleka ukubonga ngemsebenzi angenzela yona. Kwethengeni inye ilanga Inkosi enkulu yasephakameni unyazi lwezulu. Ngangihamba nganginomntana wami wendodakazi owesibili. uNkulunkulu kaShembe wasengena endaweni embi wasenukubezwa umuntu. Uthema inukeziwe umuntu nomntwana wabaleka. Samfuna samthola. Kodwa unyazi lwezulu lakwazi ukungibopha ngamathambo asezulwini. Angenza ngaba unkosikazi. Angenza ngaqina. Ngamethemba unyazi lwezulu. Wakufanele ngilulahle. Ngoba ngangimuntu ngangisaqhamuka enkonzweni. Kodwa kwathi uma kwenzeka lokhu ngase ngithinteka kodwa ngase nginamathela enkosini unyazi lwezulu. Ngithema ngabe kwenzeka lokho kwaku 2003 ngahamba ngaye enkosini ubaba uThimo. Ngithema ngifika khona sebethe laba benze lento ingane yami sebeyihambele ezinyangeni izokhulelwa iminyaka ewu7 ingamtholi umntwana izimthola ngonyaka ka7. Ngithema ngihamba ngenkosini ubaba ngathi mangifika kubafundise babethi qaphuza mama kanti ufunda incwadi. Lababheka ubaba unyazi lwezulu. Lathi mali babheka lambula babuza ukuthi niyamuzwa ukuthi uthini siyachaphazwa ingane zamaNazaretha. Lathi khuluma mama ukuthi kwenze njani. Ngayiqala phansi indaba ngayikhuluma ngayixoxa nobaba. Ngithe uma ngixoxa nobaba wathamba olanda amanzi abusisiwe ngizokubusisela wona novaseline ongibusisela ubaba. Wathi banamanga ngeke yenzeke lento. Bantwana baNkulunkulu angizi kuyilanda yonke ngoba sibaningi. Ngizoyiqaphuza ngoba ubeshile umshumeli ethi asiqaphuze. Bantwana baNkulunkulu thema ngikwenza lokho ngabuya na ingane yami yateta ngesikhathi okuyisona. Ngithe uma ngibuya nayo ekliniki kwamsane ngathi mangigibela ezimotweni sephethe umntwana bangibuza bonke abantu bathi kanti siufelile neminyaka ewu7 na. Ngabuka ukuthi kanti bekuyimina bengingazi. Lonke izwe belazi ukuthi ngingumntwana onjani. Bantwana baNkulunkulu asinamathele unyazini. Asibambelele. Ngoba uma ungabambeleli kuyena konke kuyobheka eceleni. Kodwa uma unamathele kuyona uyobona izinto zenzeka bebuza abantu bomhlaba bethi wenza ngani. Ubusuthi wena kunendoda engihamba kuyo ngisho njalo ke mina abantwana baNkulunkulu. Ngithi kunendoda bethi ha ungani bathi inyanga yakho umfazi ngithi cha eyami yindoda.
phezulu sengila phambi kwakho ngicela yonke imisebenzi engiyenzayo emibi nemihle kodwa lokho ngize ngalokho ubaba unyaze bese ethi mntanami ngiyokumukelisa ngenjabulo Nkosi busise nikuzwile amen